U Sarajevu je danas potpisan memorandum o saradnji između Ministarstava za izbjegla i raseljena lica i Elektroprivreda s ciljem elektrifikacije povratničkih naselja. Međutim, nijedno ministarstvo 20 godina nakon rata nema podatke koliko još izbjegličkih naselja ili objekata u kojima borave raseljena lica nema električnu energiju. Od 143 opštine koliko ih ima u BiH, njih 90 je iskazalo potrebu za elektrifikacijom izbjegličkih ili povratničkih naselja. O koliko objekata ili porodica se radi i koliko novca je potrebno u nadležnim ministarstvima ne znaju. Ono što znaju jeste da su od 2008. godine za elektrifikaciju 2200 objekata potrošili 15 miliona maraka, te da procedura uvođenja električne energije u domove raseljenih traje predugo. Potpisivanje memoranduma te procedure biće skraćene za bar 6 mjeseci, a obećavaju biće i jeftinije. Na pitanje zar nije sramota da u 21. vijeku i 20 godina nakon rata ljudi nemaju električnu energiju, odgovaraju. Naravno, nećemo sada tražiti krivca za to. Najvažnije u svemu ovome je da povratnici dobivaju električnu energiju bez ikakve nadoknade. Dakle, oni neće utrošiti niti jedan dinar za priključenje električne energije. Do sada je bilo određenih nesporazuma. Osim električne energije, povratnicima i raseljenim licima neophodno je još mnogo toga za normalan život, ali u ministarstvima za izbjeglice kažu da većina tih potreba nije u njihovoj nadležnosti. Tako je i kada su u pitanju škole, odnosno pravo na obrazovanje na maternjem jeziku. Posljednji u nizu spornih slučajeva je škola u Pelagićevu, koju je doskoro po hrvatskom programu i na hrvatskom jeziku pohađalo 7 učenika. Međutim, učiteljica koja je radila po hrvatskom programu, udala se žena, ne možemo joj zabraniti, ošla u Brčko. I na njeno mjesto je došla druga osoba koja baš ne govori hrvatski jezik. I nastao je spletom okolnosti i pravnih i ljudski problem koji danas naravno trpe ova djeca. Nažalost, već 4 ih se ispisalo, ostalo još 3. Ja kad bi odlučivao, ja bi za jedno dijete otvorio školu kad je u pitanju jezik, da svakom čovjeku bi dao da sebi piše kojim god hoće. U ovome treba dodati i podatak da se u Federaciji BiH na prste mogu izbrojati učenici koji se obrazuju na srpskom jeziku. U 3 od 10 kantona u Federaciji Hercegovačko-neretvanskom, Posavskom i Sarajevskom Srbi nisu konstitutivan narod, jer ti kantoni nikada nisu ispoštovali odluku Ustavnog suda BiH od 4. jula 2000. godine kojom se uvodi konstitutivnost sva 3 naroda na teritoriji cijele BiH.